Veliki pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal Slatki kutek i slanutak, dobrodošli u novi video. Kao što znate, sad je vrijeme krofni, tako da sam ja odlučila samo da podijelim meni iskreno najbolji recept što se tiče krofni. Probala sam mnogo recepata, ali nikad nije bilo to da ostane onaj prsten okolo, da su unutra šuplje, ukusne, tako da sam ja prije par godina na jednoj grupi našla ovaj recept, isprobala i od tada samo ovaj recept koristim. Sad ću vam pročitati, pošto je malo duži recept, sve sastojke i naravno objasnit ću vam postupak. Treba će nam 2 cijela jaja i 1 žumanjak, treba će nam 3 decilitra slatkog mlijeka, 1 decilitar ulja, 2 vanilin šećera, 1 kašika ruma, naravno ko ne konzumira može preskočiti. Umjesto ruma može staviti 1 kašiku cijeđenog soka od naranče ili limuna, 1 kocka svježeg kvasca ili 7 grama suhog, 1 prašak za pecivo, prstohvat soli, 4 kašike šećera, korica pola limuna i 700 grama brašna. Najprije ćemo da stavimo mlijeko, samo malo da se zagrije, da se umlači, ne smije se pregrijati, dodat ćemo kvasac, šećer, 1 kašiku šećera i 1 kašiku brašna. Sve ćemo to izmiješati i ostavit ćemo 15 minuta da kvasac odradi svoje. Zatim dodajemo sve ostale sastojke, izmiješamo do glatkog tijesta i ostavimo da nadođe. Nadođe jednom, kada nadođe premjesite ga i onda još ostavite na toplom još jednom da se udupla i naravno kad se udupla tijesto prebacivamo na površnjenu podlogu. Možete da valjate kuglice težine 80 grama ili da izrezujete vaše kuglice čašom. Ja ću izrezivati čašom i naravno kao i svaki drugi postupak u dubokom ulju. Ne ni vrućem, ne ni hladnom, znači kod mene je na ringli maksimalno 6 jačina, ja ću ih pržiti na jačini broj 3. Prvi gornji dio koji je nadolazio, naravno krofne kada izrežete, opet ih prekrijete krpom i da nadođu još nekih pola sata i onda pržimo ih. Gornji dio koji je nadolazio, on prvi ide u ulje, s tim da ta strana krofni se prži poklopljena. Naravno kad se preokrene, nakon 1 minute prženja, preokrenete krofne, ali tad vam neće biti potreban poklopac. Ali naravno cijeli postupak ćete da vidite u narednom, znači u videu. Tako da ja se nadam da će vam se recept svidjeti, da ćete isprobati i nadam se da ćete u ovome receptu uživati. Pa nastavljamo sa radom. Ovdje od ove ukupne količine mlijeka izdvojila sam sasvim malo, neki 1 decilitar. Ugrijala sam znači da bude mlako. Izmrvit ću kocku, dodati 1 kašiku šećera, 1 brašna, izmiješati i ostaviti da nadođe. Evo, kvasac je se aktivirao, sad ću sve da dodam u mikser. Prvo ću da mutim mikserom i onda ću na kraju naravno da premjesim rukama i ostavit ću da nadolazi. I još nešto, ako na početku videa nisam sve, možda sam neke detalje zaboravila ili neki sastojak, recept će vam stajati u opisu videa, znači nemojte se brinuti. Sad kada je mikser završio, tijesto je još i dalje ljepljivo kao što možete da vidite. Ja sam upotrijebila 700 grama brašna.
Sada ću još da dodam koliko mi bude potrebno dok tijesto ne dobije glatku, dok ne bude glatko i dok se ne bude odvajalo od posude i ne bude se lijepilo za ruke. Tako znači i vi možete uraditi. Nekad se desi da mi sa 700 grama brašna bude dovoljno, ali sve ovisno od veličine jaja i ovih ostalih mokrih sastojaka. Ovdje imam još neki 100 do 150 grama brašna. Evo ga, tijesto je gotovo, ne lijepi se za ruke i sada ga opet ostavljam u posudu. Prekriću ga i ostaviti na toplom da nadođe 2 puta i onda nastavljamo dalje. Evo, nadošlo je prvi put, sad ćemo premjestiti i ostaviti opet da još jednom nadođe. Evo ga, tijesto je nadošlo i drugi put. Sada ćemo tijesto da prebacimo na radnu površinu, malo ćemo da pobrašnimo. Razvaljamo tijesto na 1,5 cm i radimo, siječemo krugove. Ja sam ovdje pripremila i čašu i pripremila sam sjeckalicu od krompira jer je jako oštra. I ovim putem želim da se zahvalim svom Dajđi jer je ovo njegov ručni rad. Ovo je nešto stvarno predobro za krompir. Ali probat ću i sa ovim da vidim samo čisto kako reže. Ovdje imam tablu, preko je pek papir, tu ću da ih slažem. Kad završim, prekrijem i krpom opet, ostavim pola sata da još jednom nadođu i onda ih pečemo, pržimo u stvari. Evo debljina tijesta i sad prelazimo na sječenje čašom. Čašu ću prvo malo ovako da umočim u brašno, da se lakše režu, da se ne lijepe. Evo ga, prva je tu. Da vidimo sad sa ovim kako će da izgleda. Sa ovim je ljepše. Evo i sad ću isložiti na pek papir. Ostali dio tijesta opet prekuhati i opet razvaljati. Vidimo se za pola sata. Evo mene, ja sam sve pripremila. Ulje, veliki oval prekrila sam ubrusom, tako kad budu gotove krofne, samo ću ih tu složiti da višak masnoće upije papir. Evo ih,
Ovo neke su izišle. Provjerit ćemo da li je ulje dovoljno toplo. Svi znate, ja mislim ovu foru. Kad mi jehurići počnu, nema ih dovoljno, a ima, evo ih. Znači da je dovoljno toplo. Ja ću prvo da krenem sa ovim rubovima koji su ostali, čisto da mi krofne ne bi zagorile. Znači, dio gornji koji je bio, on ide prema ulju. Nakon 1 minute do 1,5 minute preokrenemo i onda pržimo s druge strane bez poklopca. Sad radimo isto i sa krofnama, znači ovaj gornji dio ide prema dole. Ovo je već malo previše boje. I to je tako uvijek kad neki recept snimam. Uvijek ispane onako kako ja ne želim. Ali nema veze, naravno će, nadam se, biti bolje. I tako sve dok ne potrošite krofnice. Evo meni i mojih krofnica. Ovako izgledaju početne dok se čovjek navikne na ulje koje je stvarno više, ja ne znam dokad će to da traje, dokad trebamo da učimo. Ali svakako cijela kuća miriše, oni izgledaju predivno. Nisam htjela da sakrijem, hoću da vidite, znači ne može uvijek sve da bude perfektno, da bude wow. Tako da evo jedna malo tamnija, da vam pokažem kako izgleda iznutra. Pogledajte. Predivno, predivno, baš onako kako ja volim. Ja ću ih danas puniti džemom od jagoda i nutelom. Tako da ja se nadam da vam je se recept svidio. Ja razumijem da svi mi imamo malo problema dok se ne uhodamo sa uljem. Ako vam je se recept naravno dopao, stavite like, napravite i vi kući svojoj dječici, svojim najmilijima. Uživajte u svemu tome. Ja vam šaljem velike pozdrave i vidimo se u narednom videu. Ćao!